Thobela je ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tšeng. The EFF will be stronger and it will rise and take its rightful position to lead the society and the country at large. Ge ditukišetšo tša mafelelo pele ga seboka sa bosetšhaba sa boraro sa EFF di tsene fase ka Nasrec Johannesburg, mokgatlo o tshepiša go boa o mpšafetše go lwela maAfrika Borwa. We have no intention to weaken the African National Congress. If anything, our task is to strengthen it. SSCP e re magata a yona a go tsenela dikgetho tša selegae e le noši ngwageng wa 2026 ke sephetho seo se ka se fetogego. Bogoši lefase la bona le nonne ke kanana. Ngwako wa bogoši bja bapedi o tsebišitše semmušo tonakgolo Ngwako Ramahlodi go dikgoši le dintona ka mohlaletsi ka Limpopo. Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le Augustin Letlalo bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Tša mathomo ke tša gore mongwaledipharephare wa EFF Marshall Dlamini o re ba komana madula a bapile bakeng sa kopanokgolo ya boraro ya dikgetho tša mokgatlo ya go bitšwa National People's Assembly. Kopano ye e tla ka nakong yeo mokgatlo wa EFF o lebanego ke dihlotlo. Dlamini o re the Red Berets ba itukišeditše go ragola kopanokgolo ya bona ka polelo ya moetapele wa mokgatlo Julius Malema. Go letetše gore Malema a kgethwe lekga la boraro bjalo ka moetapele wa mokgatlo ntle le phenkgišano. The EFF will be stronger and it will rise and take its rightful position to lead the society and the country at large. So that's what we're looking at, and we're not going to sit here and say this. We've got it's on the constitutional amendments. The delegates have got it. It's going to be a robust debate. I know for a fact that on all those three that we're going to be dealing with, it's going to be there. So all we're looking at is that the success of this is that the delegates themselves, they know that they don't represent themselves. They represent the branches, the people of South Africa, and the voters of the EFF. So the quality, the discipline, and everything else is going to be the order of the day, so that when we come out with the resolutions, they are a clear program of action which is implementable, believable, and we know that it's practical. It's not something that is somewhere in the sky. Mokgatlo wa Mokomonisi wa Afrika Borwa SSCP o re sephetho sa ona sa go ya dikgethong tša selegae ngwageng wa 2026 o le noši se ka se fetoge le ge ba sa ya go swara dipoledišano le mokgatlo wa ANC ka Pherekgong go rerišana ka sona sephetho seo. Se ke go ya le ka mongwaledikakaretšo wa SSCP Solly Mapaila yo a bego a bolela legatong la mokgatlo nakong ya ge a fana ka pegelo konferenseng ya bohlano yeo e kgethilego ya bosetšhaba yeo e tšwelago pele ka Boksburg bohlabela bja Johannesburg. Ke letšatši la bobedi la conference ya bohlano yeo e kgethilego ya bosetšhaba ya mokgatlo wa SACP. SACP e boletše e sametše mare ka sephetho sa go phenkgišanela dikgetho tšeo di tlago. Mokgatlo o re kgato ya wona ya go phenkgišana dikgethong e tla godiša peakanyo leswa ya semphato sa yona e le go selo seo SACP e bego e dutše e senyaka mengwaga ya go feta e 20. Mongwaledi kakaretšo wa mokgatlo Solly Mapaila ore tšhomišano ya semphato e ikhwetša e le boemong bjo ka baka la bofokodi bja boetapele bja ANC. We have no intention to weaken the African National Congress. If anything, our task is to strengthen it, not to weaken it. SACP e re sephetho sa go ikemela go phenkgišanela dikgetho ke kgale sehlohlwa ka gare ga makala a mokgatlo. Kopano yeo e kgethilego ya mokgatlo e tla bea šedi e kgolo go dintlha tše bohlokwa go lebelela gore tšhomišano ya kgwerano ya semphato e tla šoma bjang go ya pele. We have a weak leadership at a point when the living conditions of the masses have worsened. But this is a task of the entire revolutionary leadership. It's not a blame, but it's to say, when you are a liberation movement occupying political office and exercising political power,
you exercise it effectively for the interest of the people. Mapaila o boletse gore tema ya gagwe ke go phethagatša taolo ya maleba ya kopano ya SACP. Motlatša mopresidente wa ANC Paul Mashatile o tla fana ka molaetša wa thekgo wa mokgatlo wa gabo ka Labohlano. Meara yo wa bonego molato wa masepala wa selegae wa Matšhabeng Thando Xulo Khalipe wa hlotšwe ke kgorotsheko ya magistrata wa Odendaelsras go latela magato a semolao a wa tšerego sebaka se setelele. Khalipe o file kotlo ya diranta tše 5,000 go ba go ahlolela kgolegong dikgwedi tše 3 go molato o tee wa go betha mo le melatong ye mengwe e mebedi le meraro ya go goboša seriti sa motho a file kotlo ya diranta tše 1,000 go ba go ya kgolegong kgwedi ye tee. Khalipe o rogile le go betha mohlapetši wa gagwe wa tšhireletšo nakong ya ge a leka go montšha ka gare ga lešaba la batho leo le bego le befetšwe nakong ya kopano le badudi kgweding ya Dibokwane. Bathekgi le bao ba lego kgatlhanong le meyara yo a lego tlalelong wa Matšhabeng ba be ba bontšhana maatla ka ntle ga kgoro ya tsheko. Sephetho sa ANC ka bokamoso bja meyara yo a pharago molato yo gape e lego leloko la komiti ya porofense ya ANC se sa fegilwe. Khalipa a hlalosetša bathekgi ba gage ge a tlo ipiletša kgatlhanong le sephetho sa kgoro. Ge a neelana ka sephetho, moahlodi a tiiša mabaka a mararo a gore Khalipa o bone molato wo mogolo ka baka la maitshwaro a gage a go se kgatlhiši le gore o ile a gatakekela seriti sa batho bao ba mo šireletšago. My sentence now is as follows. On count 1, for assault, you are fined 5,000 rand or 3 months imprisonment. Count 2, a fine of 1,000 rand or 1 month imprisonment. Count 3, likewise a fine of 1,000 rand or 1 month imprisonment. In terms of Section 103 of the Firearms Control Act, I had alluded to your attorney, Mr. Paper, who came then, and I asked him what his opinion was, and he said he'd leave it in the hands of the court, which in my opinion, I felt was a very poor decision. Mothekgi yo a tiilego wa mokgatlo o re Khalipa ke yena fela ramotse yo a šomilego go lwantšha bomenetša ka masepaleng. Some leaders ba dula ba bulelwa di cases tsa corruption. They tried to search by any means to find anything ya corruption ka yena. They made up stories and all that. Ha ona nix ela sa face ne. So because hono sna corruption ana le yona. Le ge go le bjalo bašomi bao ba amanago le mokgatlo wa SAMU ba re Khalipa o swanetše go tloswa setulong sa gagwe sa bomeyara. Re rata go leboga haholo lekgotla la dinyewe le phahameng ka toka e ba yentseng ho setšhaba. Khalipa o boletše le bathekgi ba gagwe bao kudu e lego maloko a ANC morago ga go ahlolwa. O ile ba tsebiša gore o setše a tsentše tsebišo ya go dira boipiletšo ka kahlolo yeo a ikgoditšego. O ile a laletša bathekgi ba gagwe kopanong ka Welkom ka Sontaga mo a rego o tlo utulla dilo ka moka. Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Odendaelsras. Re sa buša re le amogela bogoši bja bapedi bo tsebišitše semmušo tonakgolo ya setšo ya setšhaba seo Ngwako Ramahlodi go dikgoši le dintona ka ntlong ya bogoši bja bapedi ka mohlaletše ka ntlenyana ga Jane First provinseng ya Limpopo. Ramahlodi o thwetše bjalo ka tonakgolo ya mathomo ya setšo sa setšhaba sa bapedi dibekeng tše pedi tša go feta. Ramahlodi ke tonakgolo ya maloba ya Limpopo gape e kile ya ba tona ya ditirelo tša setšhaba le taolo gomme ya ba le ya diminerale. Sereto se se galagala e le ge go amogelwa kgošigadi ya bapedi hlapogadi ya Phahle e le go yena Mmanya Kuthulare le tonakgolo ya bogošikgolo bja bapedi Ngwako Ramahlodi. Moletlo wo o tsenetšwe ke mantona le magoši a ga Sekhukhune. Ramahlodi o tsebagaditšwe semmušo go bona ka mošate wa bapedi. O rwele maekarabelo a go eletša bogošikgolo bja bapedi le go kamela tshepedišo ya pušo magareng ga tše dingwe. Bogošikgolo bja bapedi bore Ramahlodi o ile go šireletša dikgatlhegelo tša bapedi le go hlabolla maphelo a bona. Ntate Ramahlodi ga ba sana ba ne kganyego tše ntši tša go tukgola ba ka ba le kganyego tše ntši tša go lebelela gore bophelo bo ba bana ba tle go phele ka ba bua ke sephetho se bona gore tšea gore a re ka nyaka moghalane re nyaka lesogana leo ka re ka monne thuto ya bapedi ka moswane ra hwetša a fofetše a tsere
a ne sepejenong yana ile buka nageng tša ka ntle. Ramahlodi o re o ekwa a hlomphile go ba tona kgolo ya Bapedi ya mathomothomo go setšhaba se sa go huma ka history le setšo. Arda dia sekhwama sa tlhabollo ya bana ba Bopedi. Ne re šomišane le mmušo wa selegae mara re age sekhwama se tšhelete ya ona e sepetšwa ke maaparang. O re o ile go netefatša gore lehumo la naga ya ga Sekhukhune le diepša tša gona di hola badudi le go hlabolla naga yena. Bogošio lefase le la bona le nonne ke kanana batho ba matla ba tlo ja mo ba tsamaye ba Bapedi ba bola ke tla ba shala go sena seng. Jwale ke ikemišeditše gore ke kgona go tshireletša ditokelo tša Bapedi mara ke thoma ka mošate. Tonakgolo ya Bapedi Ngwako Ramahlodi o re o ikemišeditše go šomela setšhaba sa Bapedi ka boikgantšho ka go le lengwe o re o ile go netefatša gore setšo ga e šita le bokgwa bja Bapedi bo a bolokega. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mohlaletsi. Baotledi ba dilori bao e le go gale ba fotše meraladi e metelele kgoraneng ya mollwane wa Lebombo ka Mpumalanga ba ipiletša gore ba fetišwe mollwaneng gore ba kgone go romela dithoto tša bona. Baotledi ba re ge e sale ba le meralading tekano ya beke ga bjale gomme ba feleletša ba batšwa sehlabelo ba ditiro tša bosenyi ge e le ba taolo ya mellwane ba fegile ditirelo tša thomelontle ya dithoto go tloga ka mošupologo go latela dikgohlano le dintwa ka nageng ya boagišane Mozambique ge e sale mola go tsebišwa go dipoelo tša dikgetho ka Diphalane naga ya Mozambique e itemogetše ditiragalo tša dikgaruru le megwanto yeo e amago dikgorwana tša mellwane. Mokgatlo wa go sepetša dithoto ka tša ditsela ka mono Afrika Borwa Road Freight Association o ipiletša gore go tsenwe seemo ka bogare go thuša baotledi ba dilori bao ba kgakgetšego ka lebaka la go ema tsi ga dilori tša bona mellwaneng yeo e fapafapanego go tsena ka nageng ya Botswana. Baotledi ba dilori ba gapeletšega go hloma meraladi e metelele matšatši go ba letetše go tshela mollwane ka lebaka la tiego yeo go thwego e hloela ke tshepetšo ya boingwadišo ya Botswana Unified Revenue Services. Bakgweetsi ba dilori ba mo moleng wa boleele jwa dikilomitara di le 5 ba santse ba letile go tsena ka naga ya Botswana morago ga go leta sebaka. We're standing on a long queue for a long time. Like now, this is my second day standing on a queue and I'm still like 1.5 kilometers to the borders. The situation here is bad because there are no toilets, there's no water, there is nothing actually, so we're just in a small bush. Mekgatlo ya dithoto tseo di tsamayang mo ditseleng ba re go tlhokega tsereganyo ya ka bonako. Truck drivers are now facing delays of up to 5 days due to a combination of systemic inefficiencies, increased traffic volumes, and recurring technical issues with Botswana's customs system. While South African officials are doing their best to manage the backlog, the bottleneck lies largely on the Botswana side. Transport companies are losing valuable time and money, and perishable goods are at a serious risk of spoilage. Concerned about the backlog simply because of the impact this waiting period has on the overall well-being of truck drivers. As council, we can only imagine what the conditions are like for these drivers. The lack of ablution facilities, access to food, access to chronic medication for those that requires them is a concern for us as council. We hope that the South African government, the South African Revenue Service and other relevant authorities can work with the Botswana government, Botswana Unified Revenue Services to find a workable solution that will clear the backlog. Northwest Bari ba tswelela go buisana le bathati ba puso ya Botswana. Se ama boitekanelo, kgoreletso ya pharakano le mabaka a mangwe. Ka se sebaka go bontsha fa kgwetlho e tlholwa ke tsamaiso e bontshang e le bonya mme e dirisiwa ke ba Botswana United Revenue Services ya go netefatsa dithoto. Ba Botswana Unified Revenue Services ga ba tsibogela kopo ya rona ya gore ba tshwaele mo ntlheng eno. Sentle English, SABC News, Ramatlabama, Gaufile Mahikeng.
go mme pijana re le kgopetse sa mafahleng a lena mabapi le potsišo ya rena ya letšatši la lehono mo re rego SSCP e tsebišitše gore ya go ikemela dikgethong tša selegae tša ngwaga 2026 gomme ra botšiša gore na o bona se tla ama mokgatlo wa semphato goba o wa ANC bjang. Letlakaleng la Facebook moahlodi Rampudi o re se tlile go ama tšhomelo ya ANC ka tsela e mpe ga ke dumele gore SSCP e tla dira goba ya šoma gabotse. Mafirišo ke yena gore bjale gona dilo male barafi ke gona mathata a thoma go golela godimo ka nnete. Le letlakaleng la X Mpho Mokoena o swaetše ka gore nna ke bona ANC e tlile go lahlegelwa ke maloko a mantši kudu. SSCP ke o mongwe wa mekgatlo yeo e bego e thuša go uauetša bakgethi. Evelyn Lebepe yena gore ke mathata ka mokgatlong ebile ga re sa tseba gore wa nnete kofe. SSCP e seke ya tla ya itshola ka morago. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago le ikemetše ga re tšee lehlakore. Bešong re sa le amogela mopresidente wa naga ya Angola João Lourenço o re ba ya go swara kopano kgothe ya go hlola khutšo le baetapele ba go tšwa DRC le Rwanda mo mafelong a beke. Seo o ke karolo ya go hlola khutšo dinageng tša Afrika. Lourenço o fane ka tsebišo yeo nakong ya ga etetše wa mphato wa gagwe Afrika Borwa mopresidente Cyril Ramaphosa ka motsemošate Pretoria lehono. Baetapele ba ka bobedi ba ikanne go godiša dikamano le segwera sa ekonomi le go rarolla ditaba tšeo di amago lefase. Increasing trade and investment between South Africa and Angola remains our foremost objective. South Africa must become the destination of choice for Angolan goods, products, and services, and vice versa. We would like to see South African companies investing in a big way in Angola. We would like to see increased trade between our two countries, and we would like to see our peoples interacting through tourism and other ways as well. We also need to hold meetings of the Bilateral Cooperation Commission more frequently to boost economic cooperation and business exchange between Angola and South Africa in important sectors of the national life of each of our countries. I think it is the right time to review relevant issues related to the various domains of our cooperation and to define strategies that allow us to focus our action and efforts in these sectors in order to achieve a true complementarity based on a greatest potential existing in each of our countries. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka ya dishere hlole ye mebiang ga GSE tswalela pijana ka iri ya bohlano. Randa e fokotše ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dishere ka kakaretšo JSE le yona e hlole lefase. Theko ya dirafia ka moka le yona e fokotše letšatšing la lehono. Bagešong ditaba tša rena di felela mo e fela gopelang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema bjalo ka Facebook, X le nomoro ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya boseswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse.